Danas ćemo naučiti 11 znakova da žena pokušava da te zavede. Sada, hajde da počnemo. Za razliku od mnogih muškaraca koji glasno izražavaju svoj interes za potencijalne partnere, prosječna žena je diskretnija sa svojim namerama. Na primjer, samouvereni muškarac može direktno priznati svoju privlačnost prema ženi, tako da svi u sobi znaju koliko snažno osjeća. Ali, mnoge žene radije zavode potencijalne partnere na nešto neizravniji način. Naravno, ovdje generalizujemo, ali žene obično koriste suptilne ili neizravne signale, komunicirane kroz male naznake i podtekst. Žena može koristiti male promjene u svom govoru tela da pokaže koliko se osjeća komfortno i samouvereno u tvom društvu. Možda će koristiti blag dodir na ruci da pokaže svoj interes za intimniju ili fizičku povezanost. Pošto su njene namere često suptilne i neizravne, flertovanje žene može proći ispod tvog radara, posebno ako si direktniji u komunikaciji. Dok čekaš direktno priznanje, ona može slati razne signale. Srećom, svako može naučiti i prepoznati ove suptilne promjene u ponašanju. Ako znaš na šta da obratiš pažnju, primijetit ćeš odmah kada bilo koja žena želi privući tvoju pažnju. Ali, evo problema. Bez obzira koliko signala uhvatiš, koliko sati razmišljaš, pitajući se da li ti se sviđa ili ne, nikada nećeš biti 100% siguran u njene osjećaje. Nijedna dva čoveka nisu ista i nijedna dva čoveka ne izražavaju svoje osjećaje i želje na isti način. Međutim, ako obratiš pažnju na uobičajene obrasce i ponašanja, možeš i hoćeš primijetiti tehnike koje prosječna žena koristi da izrazi svoj interes i želju. Pre nego što uđemo u 11 specifičnih znakova da te žena smatra privlačnim, postoji još jedna tema o kojoj moramo da razgovaramo. Ova tema je ključna za tvoj uspeh u svetu dejtanja. Bez obzira da li uočavaš verbalne signale ili govor tela, svaki suptilan signal može imati različita značenja u različitim kontekstima. Na primjer, kontakt očima na poslu ne znači isto što i kontakt očima na zabavi. Ako želiš da protumačiš kako se žena osjeća, razmotri kontekst svakog suptilnog signala koji identifikuješ. U pogrešnom kontekstu, ovi znakovi mogu značiti ništa više od dobrog društvenog etiketa. U pravom kontekstu, međutim, ovih 11 suptilnih znakova će ti reći kada žena u tvom životu pokušava da te zavede. Razgledanje tebe. Muškarci su notorno krivi za razgledanje žena koje im se dopadaju, ali žene su jednako krive za razgledanje muškaraca. Kada žena smatra da si privlačan, može diviti se tvom izgledu. Ako pokušava da te zavede, to će učiniti pred tvojim očima. Kada flertuje s nekim koga smatra privlačnim, neke žene će izraziti fizički interes tako što će dopustiti drugoj osobi da je uhvati kako divlja njihovim oblikom. Ovo nije samo značajan kompliment, već ti pokazuje, bez reči, da je smatraš neodoljivom. Ponašanje sa dodirima. Žene retko preduzimaju korake da ostvare fizički kontakt s ljudima koje ne vole. Dakle, ako žena prelazi preko tvoje noge ili te dodiruje po ruci više puta, postoji dobra šansa da je fizički komfortna ili potencijalno zainteresovana za tebe. Ponašanje s dodirima dodaje važan fizički element tvojoj vezi. To ne znači da ti daje dozvolu da radiš šta god želiš, ali postepeno podiže tvoju povezanost na sljedeći nivo. Često možeš proceniti ženin interes reagujući na iste, male, fizičke gestove. Ako odgovori pozitivno, možda je privučena tobom. Radoznala privlačnost. Kada žena pokušava da te zavede, može postati radoznala o tome ko si.
Postavit će ti pitanja o tvom poslu, zainteresovat će se za tvoje strasti i postavljati otvorena pitanja o tvom životu. Ova vrsta radoznalosti je pouzdan pokazatelj ličnog i romantičnog interesovanja. Kada žena zna da je fizički privučena tobom, može postavljati pitanja i slušati tvoje priče kako bi shvatila da li je emotivno ili intelektualno privučena. Što više žena voli tebe, to postaje radoznalija. Ako te žena pita stotine pitanja, njena radoznalost može biti znak romantične privlačnosti. Najbolje, najgore šale. Jesi li ikada upoznao ženu koja te smatra lako duhovitim? Mrzim da ti oduzimam iluziju, ali to nije zato što si najsmešnija osoba na planeti. Možda imaš odličan smisao za humor, ali njen konstantan smeh obično je proizvod romantičnog interesa. Kada smo privučeni nekome, smejemo se svakoj šali koju naprave, bila smiješna ili ne. Mogao bi pričati najkičastije šale na svetu. Ako te žena smatra privlačnim, smejaće se gotovo svemu. Prozori u dušu. Kontakt očima je jedan od najznačajnijih delova govora tela. Mnogi potencijalni partneri koriste kontakt očima da signaliziraju romantično interesovanje, fizičku udobnost i emotivnu intimnost. Trenuci prolaznog kontakta očima možda ne znače mnogo, ali produženi i dosledni kontakt očima često je znak većeg romantičnog interesa. Kako kaže izreka, oči su prozori u dušu. Svaki put kad gleda u tvoje oči, otvara taj prozor za tebe. Smanjenje razdaljine. Žene mogu koristiti položaj i pravac svojih tela da signaliziraju na koga su privučene, a na koga nisu. Ako održava razdaljinu, na primjer, velika je šansa da ne pokazuje interes. Ali šta znači kada žena približava svoje telo tebi? Ako se približava, nagne unapred i smanjuje razdaljinu između vas, možda je zainteresovana za fizički odnos. Želi da premosti prostor između vas. Pokazuje romantično interesovanje i naklonost ulaskom u tvoj lični prostor. I to nije barijera koju prelazi olako. Ako žena ponavljano približava svoje celokupno telo tebi, to je zato što se osjeća prijatno s tobom i možda traži dublju povezanost. Električna napetost. Nisu sve žene vešte govornice ili iskusne zavodnice. Zapravo, baš kao i muškarci, mnoge žene se osjećaju izuzetno nervozno u društvu ljudi koje vole. Može dati sve od sebe da flertuje s tobom, ali u tom trenutku sve izlazi pogrešno. Možda izgovori nešto čudno ili razgovor utihne u neugodnu tišinu. Kada se ovo desi, obrati pažnju na opšti osjećaj između vas. Da li je neugodno i nelagodno? Izgleda li kao da želi otići? Ili postoji opipljiva, gotovo električna napetost u vazduhu? Ova neizgovorena napetost može biti suptilan, ali snažan oblik fizičke hemije. Čak i ako to ne izgovorite naglas, oboje osjećate privlačnost jedno prema drugome. Možda ne zna šta da kaže, ali ponekad tišina govori jače od riječi. Napisano je na njenom licu. Malo komandića govora tela ima značenje kao veliki, iskren osmeh. Ako se žena neprestano smeška kada ste zajedno, nije da vam šalje tajnovite poruke. Jednostavno se osjeća srećno provodeći vrijeme s tobom. Čak i ako ne radite ništa posebno, neprestano nosi svetlu, lepu svetlost od osmeha na licu. Osmehuje se očima. Osmehuje se kada je ne gledaš. Osmehuje se kada priča drugima o tebi. Zašto? Zato što tebe čini srećnim i ta sreća je ispisana na njenom licu. Suptilni zavodljivi signali.
Kada žena zaista pokušava da te zavede, može posebno obratiti pažnju na intimne delove svog tela, poput vrata i ramena. Na primjer, žena može nežno staviti prste na ili oko svog izreza. Prirodno, tvoje oči prate njene ruke, dovodeći te da obratiš pažnju na ovaj ranjivi deo tela. Stručnjaci kažu da ovaj značajan neverbalni signal često pokazuje romantično interesovanje i želju. Ona privlači pažnju na svoj vrat i ramena, jer je potencijalno zainteresovana za fizički kontakt. Naravno, ne sve žene namjerno privlače pažnju na svoj vrat ili ramena. U mnogim slučajevima one šalju ovaj signal nesvesno. Njihova ruka nesvesno ide prema izrezu ili da umiri svoje nerve ili pokaže ranjivost. Bez obzira na sve, drži kontekst na umu i idi polako, bez obzira koliko očigledan signal deluje. Flertujuće prilike. Da li te ona šaljivo zadirkuje zbog tvojih mana i čudnih osobina? Možeš misliti da ti se ruga, ali zadirkivanje obično pokazuje osjećanja naklonosti i radosnalosti. Kada žena želi da te zavede, može unaprediti vaš odnos laganim zadirkivanjem tvojih čudnovatosti. Zašto? Zato što smatra te osobine šarmantnim i privlačnim. Za mnoge ljude, zadirkivanje je odličan način da pokažu svoj smisao za humor, dok istovremeno dele lične detalje. Bez činjenja razgovora previše ličnim ili previše teškim, oboje se možete lagano šaliti o svojim životima ili ličnostima. Kao dodatni bonus, ti flertujući trenuci stvaraju prilike da ostvariš fizički kontakt i pokažeš svoj osmeh. Preuzimanje inicijative. Do sada smo pričali o mnogim značajnim signalima romantične privlačnosti. Možda si neke od njih već primetio u svetu. Uočavao si flertujući govor tela, zavodljive signale i puno smeha. Čini se da joj se sviđaš, ali i dalje osjećaš nesigurnost. Pa, postoji samo jedan način da saznaš jednom zauvek. Ako si primetio pozitivne znakove, sljedeći korak je da je pozoveš. Reci joj kako se osjećaš, reci joj da si zainteresovan za nju i smisli nešto zabavno što možete raditi zajedno. Ako je pokušavala da te zavede, iskoristit će priliku, reći će odmah da. Možda će se šaliti kako je čekala da je pitaš. Na kraju dana možeš locirati i analizirati sve signale na svetu, ali jedini način da ikada znaš sigurno jeste da preuzmeš inicijativu. Hvala ti što si gledao Galaksiju uma i ne zaboravi se pretplatiti jer dolazi još neverovatnog sadržaja. Pozdrav!